Dobar, ja, ti. Gdje ste I pozdrav svima, ja sam Cerix i danas igramo Petak 13 ili Friday the 13th. Idemo da probamo da ubijemo Jasona, nismo ga nikako ubili, bar da ga jednom probamo ubiti. Idemo odmah na gameplay. I idemo danas da probamo ubiti Jasona. Idem po onaj njegov džemper od mame njegove, to nam je osnovno da imamo, bez toga ne možemo ubiti Jasona. Znači prvo što moramo uraditi da bi ga ubili jeste da mu skinemo masku. Kad mu skinemo masku, onda je druga stvar da on dođe, da mu ja iskoristim džemper i onda da mu ga da mu glavu odrubi sjekirom. Idem da tražim kako se zove. Idemo da nađem džemper. Mora neko nazvat Tomija, nije još niko nazvao Tomija. Brži, brži! Aaaa! Ne! Why won't you fuck? Brži! Jasone! Jasone! Gdje ovaj, ili? Gdje si? Gdje je Jason? Viši svaki. Ne! Help! Padni više! Ništa ovdje nemam, brat. Padni više, Jason! Nađe se healing. Imam heal. Nemo iskati samo. Ne, beži. Hello? Kako? Ne više oružja! Why? Jestaš? Da, tu. Ah, yes. Omastrije. I am 6 years. Gdje mi je ona? Da. Yeah. Okej. Nice. Oh, nice. Vidi Tommy Jerry. Shit! Stade na ovo! I have your mask. Did you call Tommy Jervis? Jarvis. Hajde, lice, tako. Drop nest. Je li ko zvao Jarvisa? Pa malo. Smo Tomija Jarvisa, sad nam treba još da uzmemo ovaj džemper. Al tu je... I take X. Take this. Evo ga. One guy take this, please. Tak, gdje si? Young, go take. Hajde. Uzeo sam džemper. You shoot him. Wear sweater. Where guys with sweater? I have the sweater. Yes, nice. Where you guy? Jel plivaš? Da. Where is Jason? He killed one guy. Alo, pa ti si u krivom smjeru negdje ošao. Yeah, but where he? Gdje ću trči, traži jebonog Tomija nam I treba. think he got killed the house in front of us. We can't do Jarvis because he don't respond because Jason killed one guy and he respawned. Idemo, Jason isto killa, nadam se smo džemper, sad plivamo, idemo do Jasona, nadamo se da ćemo ga naći. Okay, go. Hajde, brže pliva ljubav moja. Evo ga, Jason je ispred mene, šta ću sad? O ne, nekim se ganja. Hopa, nadam se da me nije vidio. Stani bo ona ljubav, čučni, čekaj. Treba mi stamine, ajde. Boogie dance. Ali ima koga uključio? Ajde. Ne, ima. I know where Jason... Gdje sada idem? Go with me. Go, he nije za ka. Gdje sada idem, brat? My friend say Jason. Opa, šta se dešava? Jason, hello. Evo Jasona ovdje, bježmo. Okay, Jarvis, nice. Jarvis, go, nice. Okay. Who is Jarvis? Okay, I need a baseball bat. Znači, treba mi baseball palca. Baseball? Yeah, baseball bat. I need a... Young, take him.
Where Tu he... trebam bejsbol palca, znate to za... Okay, Jarvis now here. No, don't kill, Jarvis here, don't kill. Okay. Who has some ass? Where is guy with sweater? Guys with sweater, I have. come here. I'm coming. Come here, come. You need machete? Wait, no! Tommy need machete and I need baseball bat. Ah, he need, don't worry, he need. Do you have baseball bat? Tommy, come here. Imate li baseball palc tamo? He's here. Tommy, Anyone has a baseball bat? Tommy, baseball bat have young. Okay, I'm coming. Trčimo, idemo probat, ubijemo Jasona. Where is mask? Nadam I se have ćemo mask, uspjeti. don't worry. I check in machete and go for you and we... Ok, enuj, idemo da ubijemo Jasona. I'm coming with the sweater, I'm coming. Tommy, come here. Hajde, plivaj, ljubav moja. Ajde, Take mask. hajde, Tommy, idemo da take ga ubijemo. mask. Hajde, treba mi stamine. Take that. Hajde, ljubav moja, punce. Take the machete. You need machete, Tommy. For killing. Idemo ga ubiti, svi smo spremni, ovdje čekamo. Tommy, trust me. Gdje nam je Jason? You come down. Give me, evo ga. Give me a baseball bat. Tommy, Pogledaj me, Jason. Jason, Mother is talking to you. Mamica se obraća, Jasone. Put the weapon down. No! Vamos! Ubili smo Jason! oh my god. Yeah! To! Ubili smo ljubi zeko, zečicu! Pići! Ubili smo Jasona napokon! Što ga razreza! Tako je, Tommy! Vamos! To je to! Tako je, to je bilo najbliže. Nice done, guys! Go To- team. Lol. Ubili smo napokon Jasona, to nam je bio cilj, znači... Napokon smo ubili Jasona! Kako sam happy, znači pravo sam sretan ekipa. What the fuck? Jer ga je baš teško ubiti, Yeah. Vamos! To je Nice. to, I to je to, za danas uspjeli smo ubiti Jasona, vamos! Malo smo ga šarmirali, morali smo malo, nije baš jednostavno da se dogovoriš sa svima, da se to sve izvrši, baš je komplikovano, ali nema veze. Ne bi bilo ni interesantno da je jednostavno, stalno bi ga ubijali. Eto, ovo je bio Cerix sa igricom Petak 13. ili Friday the 13th. Ako vam se svidjelo, znači ostavite like, share, sub, nemojte zaboraviti da komentaršijete i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ekipa!